Runmawi TV clear to te Babie kule Vanlalchhuangi kaniya Chanchinthar ilongai thangu amasain chanchin langsar swalte Chief Minister Pulal do Matsuan Mizoram chu laksadeb do ta e rukna tlember na state ani thule hei hi thil chinchia thak le chwanom tak ani thu soi Sarkar Laipuya Ministry, Ports, Shipping and Waterways, Changtu, Union Minister, Sarbananda Sonawal Swan Ramchunga Luidunga, Inkalpo na, Ti Mason Nan Tlongluile, Chimtuipui, Mason na Tour Project Su, IWT Malak Mahwaya, Tifel Chip, Anito Ti Asoye. Voinkan Supreme Court Swan State le Union Territories UT Detsu Animal Birth Control ABC Rules 2023 Kalpuida na Mason na report ang Tlau awangin nasatakin asoy sale. Myanmar sipay sarkarin inrem na tutlung point panga ati hlotin law awangin Asian Foreign Minister te meeting chuan Myanmar ramchu tel chunzom lo turin tutluk na ansiam tuna chanchin kim changsokin Chief Minister Pulal do Matsuan Mizoram chu laksadweb dota e ruk na tlember na state ani thule hei hi thil chinchia thak le chwanom tak ani thu soi Wain Thochani Changa Pathian Tlenga Mantur Vigilance Week 2025 Pawala Thutsa he thu hi soin Chief Minister Chuan Vigilance Week chu kumtin Sardar Vallabhbhai Patel pian cham October ni somthum le pakhat huam chunga manchina ni ti a Shri Khadwana e rukna le hlemhlet na do tura mi puite zirtirna na manchin ani thu soin Mizoram Sarkar Vigilance Department po in kumsang ni song paryada changin kumtin he hapta hi amang chin ti soin Chief Minister Chuan e rukna chu masona dal tu mi puiten an chan vodik an chan theilo na bul pathian huat zong ani thu soya mani chungkwa chewa e ruk na do na hwai taka kalpui tu le e ruk na sumachanga le thil reng du lo ngam turin mi puite angen ani Pulal do Matsuan e ruk na laka fihlim theina turin Sarkar Laipuin Prevention of Corruption Act 1988 asiam thule sarkar na thokte chu CSS Conduct Rules 1964 danin aphuar thu soya Prevention of Corruption Act 1988 noya Anti-Corruption Bureau SCB le Mizoram Lok Ayukta din anito ti soin kumin chungin e rukna le akai noi thila SCB chu preliminary inquiry ti phalna som pek anito thule regular case siam phalna panga pek anito thu soya Transparency International link corruption hluar lamte na Corruption Perception Index 2024 ra India chu ramza somriat zinga somkwale parukna ada thule kumsang ni somni pathum ain pathumin ma ason thu soya Transparency International le Niti Aayog data be chana CMS India Corruption Study in amu chwa danin Mizoram chu lakshadweb dota e rukna tlember na state ani thule thil chinchia thlak le chwanom tak ani thu soibok Sarkar Laipuya Ministry Ports Shipping and Waterways Changtu Union Minister Sarbananda Sonawal Swan Ramchunga Luidunga Inkalpo na ti mason nan tlongluile chimtuipui mason na tour project chu IWT Malak Mahwaya Tifel Chip anito ti asoy India Maritime Week 2025 Pawala Thutsa asoy na he thu hi soin Union Minister Sarbananda Sonawal Chuan Ramchunga Inkalpo na ti mason na tur zinga Mizoram chu atilve ti soin tlonglui le chimtuipui mason na tur chuan khothlang tuipui le tuichong te chu kotchua siamin heng hian masona lian tak athlendo na ti a marchak bial danga po anlui tuiti masona tur sang na chaktaka tho chho me kani Minister Chuan Ramchunga lui sang longlian kalkong tur ti mason konga Sarkar Chuan theitopin ma ala ti soin Brahmaputra Barak Dansiri le Kopili te chu aming thang zwal ani ati a henglui kalkong ti mason na hian Ramchunga chengte ezon na apek ba ka ramin na satakin ma ason phado na ti a khwalzin hip konga le sumdo na konga po mason na tamtak athlendon ti asoyani Minister Chuan luidung ti mason pa ka hian luile a che vela omte chu khwalzin te mitfuk na ani theinan cheimoi ani do na ti a Mizorama tlongluile chimtuipui mason na tour project po DPR and filmek ani ti soin hei hian Ramchunga inkalpo na tura le ramdang po na konga po hunpoimo tak achangdo na ti a Sarkar Chuan marchak biala da poimo chin ti soin mason na sang na tho chu Ramchung mundang rwalin marchak bialin Prime Minister Narendra Modi ka ishwai sarkar nwaya amu chin ti asoy ani Agriculture and Farmers Welfare Minister Pupisi Vanlalchhuangi ZPM Party in Anaw Laber Thlaitar le atakin an kalpui mek ni inasoya so thing le shal chungchanga thilfel hlel omnia langpo sarkarin achui chan mek thu asoy
ZPM party chungin khom voina neya he thu hi pupisi vanal rada chuan soin ZPM 10 kanaw hlaber thlai thar lei chu atakin kan kalpui me ka tunhaya so thing leile shal chungchanga thilfel hlela om ti sha in sarkar chuan achui chiang me ka ne ti state level coordination committee on crop insurance din ani to thu agriculture minister chuan soin tender te kan chua Tata AIG General Insurance Company Limited hi kan thlang fel to a Mizoram crop insurance kan kalpui thei don ta ani ati a kumina so thing rate a chelenia soin keji khata cheng somnga shal kha a hupur om hle a amaro chu kanaw hla ani awangin ti hlotlin ngei tha kan ti a kan chief minister hovin meeting kan neya kanin tiam angein ti hlotlin tha kan ti a kutna thok tu ten an thorim ra an seng me ka an lom em ani ati bok pupisi vanal ra da swan FCAA chungchang po soin hausa ngun takin kan member tin kan soi hawa cha ti in kan pass ani ati a kan ram mason kan du a chuta chuan forest clearance hi kan mutan lian takani a FCAA hi central sarkar mek NDA siamani a chuti lai NDA thopui tu MNF 10 an lo do ve chiamai hi amoi berlo ti in MNF in mi puita na har san na thlen zong le mi ei zonna ti boy zonga total ban thwai hot an tum te hi kalphung luizia ani ati total ban thwai hot an tum chung changa MNF chuin ngai to chale tura adu thu pupisi vanlal ra da chuan a soya FCAA du lo na chu chanchin bu le social media an tar lang hnem to a mi puite ta na har san na thlen zong le mi ei zona ngong zonga sarkar do hi ngai to chale turin kan ngen du ani atibok dampabial by election nei tur chungchang po soin pupisi vanlal ra da chuan mani khan central changin lekha kadunga mami district hi PMDDKY pradhan mantri daniya krishi yojana nwaya aspirational district da ani tur thu kadunga dampabial mi puite an van nei don hle ani ati a dampabial by election a ZPM in van nei na han chan nge abi sei thu soibok ani Venkhan IPR PNS Department Changtu Minister Pubilal Chanjova Chuan INPR Conference Hall Lian Siariru na Department Noya Thoktu te komin Department din mun malak na le machhopte asoipui Meeting a hian INPR Minister Pubilal Chanjova Chuan thu soin INPR Department chu mi puine na inheng rengle sarkar himthla tilang tu poimo takani thu soin mason zelnana poimo te thoktu te ne na inpo thlang taka soiho na bot sai chuan ra cha chwange abi sei thu soya department te thoktu te chuan ram le nam hangai na le mi puite ta na rongbol na ril ru puwa mani zona cheu theitop chua thoktu ra cha in Mizoram chuan an mani lo chu midang anei chuang lo tin sherang turin a fuya sarkar chuan langtlang le mo langam mi puite tluk lu na tlak in rel bol na le masona chhop chwa sak adu ti tar langin lungrol taka mi puite rongbol pui turin kal khom te chu cha ngal bokani voin meeting hi pibetsi Lalthanpuii silo secretary INPR department chuan kai shwain Information and Public Relations IO in PK Vanlalchhuangi Director le Pumal Somsanga Joint Director 10 INPR din muntlang puile malak na tura ro man na omte an soifia Printing and Stationery IO in Pu Benjamin Lalzama Controller le Engineer Vanlalmawii Manager Principal cum Project Manager 10 PNS malak na le machhopte an soifia hemi hnui hian department kai hnuia zo na le chana hun man ni in program zo a minister hian department hun ma te fangin na thodan te a en fiang halbok ani Mizorama avoi khatna atan Territorial Army achang tur te lakna chu November ni sompanga sangni somni panga achanga November ni somni panga sangni somni panga inkar hian Rajiv Gandhi Stadium Aizola nei anidona General Duty Post asa somni le pali lak tura post pakwa chu meichia te ta na hausak anidon Head to his State Level Committee on Territorial Army Coordination and Establishment Chairman, Lieutenant Colonel Clement Lalming Tangachuan, Voina PHQ Conference Hola, Chanchin Bumi Ti Akom na Soyin, Henalak na hi Mizoram Sarkar le Assam Rangkopin an buhay puido na. Avoy kad na atan may tiyatatan Territorial Army an lutay na turani Territorial Army Post asasumdile pali General Duty lak tura post pakwatsu may tiyatatan na hausak ani. Hen nalag na hi Mizoram Sarkar le 166 INF Battalion Assam te Changkop Chuan an buhay puido na. Avoy kad na atan may tiyatatan Territorial Army an lutay na turani Mizaw chalay may tiyale mi paten aram nilung fate kanina anga naza omle swanomle mabagduom kanramta na thothe na hunrem chang tak khonsak ani donani he Territorial Army nalak Runmawi hi MLA Clement Lalming Thanga kai shwai na hnuaya State Level Committee on Territorial Army
Coordination and Establishment chuan buai puin Territorial Army le Mizoram Sarkar changkopin ma anlak na ra chhuania langtlang tak le mumal taka Territorial Army achang tur te lak ani na tur hian Mizoram Sarkar hnuaia Home Department, Health Department, DIPR le District 292 te chuan chanem ngai takin ma an la hawani. Territorial Army lak tura post zasomni le pali General Duty lak tura post pakwa chu meichia te tan house sakania. Territorial Army a hian chalai te Indian Army te angin hlo le ham chatna ba ka damdoye in enkol na te andong do na an na tho chat dan le an mamo dana zerin Territorial Army te hi hun reizok atana chhorte le ham chatna shang sarkar ro man anga pek zui zel tur ania an na tho tur hun chung thokzo te chu pension le ham chatna shang ba ka India ram ven himna atana tha tho tu ni na din mun chu an dam chungin an hlo to do na ni tuna hian India Sarkar chuan 8 Central Pay Commission mang turin in buat sa Imeka. Hiyan Territorial Army te hlo le ham chat na po abel cha do na ni. Territorial Army Mizoram din na turata na matharlak na poy mo siya in Empower State Level Committee on Territorial Army Coordination and Establishment Swan Mizoram pumhuapin awareness campaign kalpui tura malak mekani. Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga MLA Chairman State Level Committee on Territorial Army Coordination and Establishment Swan Territorial Army ya kanlut na huncha hibo pellawa kanramta na tho theina na zaom hi ngai venturin mizo chalai te kangena ni ati Puanto chin angin Territorial Army Mizoram din na turatan hian Empower State Level Committee on Territorial Army Coordination and Establishment Swan Mizoram pumhuapin voina changhian awareness campaign akalpui chana DIPR Dudarshan Aizol All India Radio District Information Office Tetsuan Territorial Army chungchang malak na le ro manete puanzar na chu social le digital media kaltlangin anthok chandon ani Comptroller and Auditor Generals of India, CAG Chuan an report tharbera Mizoram Sarkarin cheng Bible chalile nuai somthum le pakwa senga aizol zwang tuivenga Export Import Business Training Center EIBTC andin chungchang chu na takin asoi sel Comptroller and Auditor General of India, CAG Chuan an report tharbera Mizoram Sarkarin cheng Bible chalile nuai somthum le pakwa senga aizol zwang tuivenga Export Import Business Training Center EIBTC adin chungchang chu na takin asoi sela CAG Chuan EIBTC chu hetizat poisa seng to sia kumsom liam nu po a na thozo alani lo chu thilfel lo takani ati hemason na atan hian Ministry of Commerce and Industry ro man hnuaia Chief Secretary Kaishwai State Level Export Promotion Committee SLEPC chuan kumsang ni somkhan project an siama hemun puidin tur hi mani kutkoya ezong le zirlai ten thil siam lak lu le thon chua anjirna mun tur atana ro man ania thil zor le shaldan phung le zor tur thil te changkang zonga Rua mana Mizoram din hunchoi kan chu atum berani hetilai hian summandan endiktu te chuan thilfel lel lian tham tak tak an muchwa kani CAG report in Tarlandanin Export Promotional Industrial Park Authority EPIPA Project Director chuan kumsang ni somni pakhat June Khan General Financial Rules 2005 Rule 150 botsia in tender chwa lovin Architectural Consultant arwata annu ni ni chungle ka an consultant rat chuan cheng Bible churuk noi somni panga senator ro manna asiam peya heta hian consultancy fee cheng noi som thumatela anazo huntur engma bithlia om lawani EIBTC din na hi SLEPC in cheng Bible chalile noi som thum le pakwa apek mangin kumsang ni som pani November thakhan chanani a kumsang ni som parukhan sumpek chwa hi manralvek ani to chungin na tho tur zazela som sari chau tho man ani Guwahati High Court chuan konpui le Sairang Inkar National Highway 306 Siam 2 NHIDCL hnuaia contractor J Infratech chu an na tho chin le kong an siam zo thei hun tur October ni som thum le pakhat ralma a affidavit manga thelut turin ashatir konpui le Khamrang Inkar National Highway 306 Kongpui Chia Chungchanga hian Mizoram Truck Drivers Association MTDA chuan Guwahati High Court Aizol Bench Public Interest Litigation an theluta hei judge pani chutna bench chuan zirtopni khan angai to ani MTDA khinna Chungchanga hian Guwahati High Court chuan National Highway 306 enkol to NHIDCL in kong siam tura na apek J Infratech chu thubuaya hian anugluta na an tho to chin le kong an siam zo thei hun tur October ni somni pakhat ma ngein court
affidavit manga thelu turin a hriat tirani Jane Fretek hian soifiana affidavit an thelu lo chuan court a NHIDCL ho tu te anin lan aju thu atar langa thubuai ngai to le hunata November ni ruk arwan bokani Guwahati High Court Judge Justice Merli Van Kung le Justice Kaushik Goswami te chutna bench chuan July ni som pariat khan MTDAI OA Pujordan Rohming Thanga PIL thelu chu alo pom to a MTDA hian National Highway 306 le 06 kong chelu tukchung changa hian Ministry of Road Transport and Highways NHIDCL Mizoram Sarkar le PWD te akhinga helai kong pui hi Mizoram chak lakna ber ani thule track khaltu te chu kong chetwar tu ber ani thu antar langa Mizoram mi pui mamo chok lu na ber kong pui chelu tukchu Mizoram pumin antur thu antar lang bokani Tunlaya Lai Autonomous District Council LADC Sarkarin Kaladan Multi Model Transit Transport Project Noya Zangna Domna Base Miza Somthum le Pariat Terampas Akensel Sungchanga Longkai District Land Owners Association Swan Rampas Diktak Nei Miza Somthum le Pariat Nen Ngai Pollo Andu Thuan Soe Longkai District Land Owners Association President Puti Zatlunga Swan Helai Kong Pui Sialin Ati Chiat Nia Insoi Mi Zathum le Pathum te chukum sang ni som parukhan zang na dom na pek turarwa manani ati a Rampas chungchanga fel lela omnia Shiata Wangin Anti-Corruption Bureau SCB chuan Mi Zathum le Pathum te Rampas chu achui chianga Mi za somthum pariat te Rampas chu addictive in fein Mi za le pani te Rampas chu ngai to zui turin ati ti soin he thukal zela hian ama a Rampas dang chui chian lai nen kumin September ni somni parukhan Special Judge Preventions of Corruption chuan Mi za somthum pariat te Rampas cancel tura ati bozuin LADC Sarkar chuan Mi za somthum pariat te ram chu a cancel ta ani ati SCB in Rampas dikmi za somthum le pariat afin fia le pas diklawangai za somthum le pariat cancel hi aza tain anwangin KMMTTP a ram nei tu zang na domna mungiat tu te ram chu cancel vek angangai pal thei ani thu puti zatlunga chuan a soya pas diktak nei te hi mi za somthum pariat te chuan sarkar thu nei tu ten thei to pan chwa puina wangin zang na domna po mu thwai an be sei ti a soi ani June ni somni panga achanga Mizoram Sarkar Mizoram Sinut Baka Central YME buat sai Hlutea short stay abuat sai chu voin chomadar som khan batch pangana tur an lut le mi parui hlo ngai te tana batch pangana buat sai Hlutea short stay lut tur te hi voin chomadar som khan Central YME Office tui khwatlang le bongkon YME Office atangin mi somriat vel ve chu an lut chho le a Hlutea short stay a hian atir ni som chung chu damdoi tha mangin damdoi thiam ten detoxification mangin anen kolchina ninga dangle chu psychologist le counselor ten anril roshisel na turin mimaltin an komin anen kol chunzom china counseling mumal tak an nei pui china ni ninga dangle chu sinot revival bultumin tharau lam chom turin camping an nei pui chin angin en kol le ani voina batch pangana lut te chungcha nga hian pukelal rin oma bongkon branch YME president le CEC member chuan hetiang hian Runmawi palai nena asoi Okay, hi Pukelari Noma, Bokon Branch Wayme, President Le, Central Wayme, Executive Committee, Kania. Evana Hian, Mizoram Sarkar, Central Wayme, Le, Sinot Tangkopin, Hlutea pa, Ruhlau Ngai Te Puala, Camping, Buasaichu, Abet Ngana, Voin Hian, Bongkon Wayme, Horatangin, Misom Riat Vele, Central Wayme, Office Atangin to Tiang Vel, Bokchu, Tonchole, Anidona. When I can show you two Ruhlau Minti Boy Takzeta Mizoram Puita Hian, Heruhlau he can ramhel mani tishia. Cantirem truck tailoni pon and ting a cantizio among he can Zavaimo Purna, a canda a tirem dan can get to Atlan he a huntole in Kashia. Can ham can claima, quat like maa, ti takzeta Heruhlau he can doutlang, angai ni he. MNF Vice President Lalthanpuii Ralte in MNF Party in Total Bent and Bossai Tursu MNF Tan Nilaw Rable Namtanani Tuasoye. MNF Party chung in com vo in ya he to Lalthanpuii Ralte Swana Soya kan nam pasal chatin kan ramle nam himna turin India Constitution Khovela Constitution ro puiber antipo zia chat ngayin anur Hlutea Article 371G Noya kan ram kan nam sa khwa kal zel himna tur
salu an ron hon atia hei MNF tan anilova kanram le nam tan ani atibok aptu leader MNF vice president pulal chanda Ralte chuan ZPM sarkarin central du dan le mi puite ron lova FCAA sangni somni pathuma poma wangin article 371G noya aram nei tu kan ni na asut boy awangin mizo mi puite thlawang ho total band kan nei donani atia FCAA sangni somni pathum hi kan ho tu tenen do chul kan ti a sut le ani theina turin September ni thum sangni somni panga khan assembly speaker nena special session kova ennun le turin kan lo thlen to a hun engemaw chen kan ngai chan nuwa kan ram le nam humhim turin mizoram phum huap total ban nei hi kan titluta ani ati pulal chandamaral te chuan tun hnai chief minister in FCAA le 371G soya thudik lo le zirtir na himlo atel nol ni in soya kumsang ni somni pathuma parliamentin FCAA apoma August nili sangni somni pathuma gazeta achwa khan MNF sarkar khan NGO Goshan political party le environment pol teronin angai dan la khomania August ni somni pani sangni somni pathum khan puzoram thanga kai shwai sarkar le opposition ten lungrol takin adodal na kan pa sania ti a heti hunlaya achatlo zia soi huai berpo tuna chief minister hi ani thu soi aptu leader pulal chandamaral te chuan tuna sarkarin August ni somni pasari sangni somni panga a FCAA adoptur an chop chwa chu ama zandar som pani vela list of business kandong PDF file ero chuan ama in kandong neya amaro chu official paper kandon chu zanlai le atuk zinga chawani atia opposition MLA te khan nasatakin kandulo dan zongzong kan soya kando dalani atibok Kumsang kazakwa somkwale pakata education and literature huanga changa India rama civil mi te choi moina sang Padma Shri lodong to kumsomriat le pasari mi puarke lalhunatsu nimin khan lungleya vuiliam ani Nimin October ni somni paruksang ni somni panga pathiani khan uitak chunga thaliam ani zofa te rawhluzinga mi puarke lalhluna hian lekhabu somthum pasari vela ziak mana la somli le panga phoin essay za chuang aziaka thufing toy paruk vel le drama pali aziak bok kumsang ni som pariata pubuanga award adong to a hengba ka hian soimoina hlutak tak somni chuang adong to bokani kumsang zakwa somthum pariata piang puarke lalhluna hian July ni riat sang zakwa som saria nupui PC Vanlalchhuangi aneya fa pali mi pa pahni le mechia pahni nein tu panga an neibok kumsang kazakwa somli le paruka sikul akaltran ma achangin anu kai shwaina injek le chiar thiam to a kumsang kazakwa somnga le pakhata changa sang kazakwa somnga le pathum thleng lungle high school a kalin kumsang kazakwa somnga le pali achangin zirna achol sana kumsang kazakwa somruk pariata private HSLC exam vele in apas zolova kumsang kazakwa somsari pathuma primary school zirtir tuwa achanga kumsang kazakwa somsari pasaria teacher candidate in HSLC 2 exam la ina pasta a kumsang kazakwa somsari pariata changa sang kazakwa somsari pakwa a diploma in primary school teacher apas le a kumsang kazakwa somriat palia BA apas le bok kumsang kazakwa somnga le pariata politics lama lutin sang kazakwa somsari pathuma sarkar na a aluta ka wangin politics chu achol san le a lunglon primary school zirtir tu ani la in September ni somthum sang ni pariata a ani kaushan rongbol na lama po at hayang to ka inmang chinin namdang zinga rongbol na ate po ay inmang china NGO siyang at sanvo po'y mo siyang at zel chinbok Singaveng local council joint NGO te malak na inizan khan an vanveng chunga namdang ILP nei lovat seng tapchwa na tlang ko aniya natlanga hian all NGO member chanem tak tok chwakin ILP nei lo mi somni le pakwa man chwa ani Heng namdang ILP nei lo man chwa te hi police kuta hlan ania Singaveng local council le all NGO coordination committee te hian sarkar lama thunei tu te nena thokhovin tunlai hian anveng chunga namdang dan lovasum dong te dapchwa na an thokmek bok ani sarkar lai puin GST rate thar adwana damdoi manba ka damlo te mamo manra sang manna satakin atlaniam Mizoram damdoi le akai noi manrazwar tu Genesis Enterprise chuan Runmawi palai zona changin damdoi man le damlo en kol na manra sang tamzo ka chuan khol chenkhat GST rate za som pariat ni chin le damdoi za som pani ni chin chu za panga a atlak niam vek thuan soya engemo big te rate thlui la ring tlang a omna a atamzok chu atlom ngal vek thuan soyani damdoi le akai noi manroman tlaniam chu damdoi zwar chhong tu te tan po alok thu soin alok
pui ber tur chu a leitu mi pui te ani thu Genesis Enterprise nei tu te chuan an soi ani MZP President Dr. Silal Remratan MZP Shetsiang Lova Nui Sole Beitu Tetsu Sarkar Na Adiklaw Taka Lute Namdang Sumdong Mongzom Puya Loknatel Vetele Anchungte Anidutang Puini Inasoe. Het hui voina zirlai teni le MZP kumsom kuan alom na ain PR auditorium ania soyin MZP President Chuan MZP chu Shetsiang Lova social media anui sole beitu antam ni ina soya voikhat ma MZP Constitution lachiar lova MZP inan kuang lo annur titu chu sarkar na a diklaw takalut MZP in bang tura annur te namdang sumdong mongzom puya lokna tel vetele ansungte anidu tlang puya tiani MZP Shetsiang Lova na sa takabeitu tetsu pon lama changa MZP en Lova at sungeya en turin MZP President Swana Soma MZP chu zirlai pol ani angin zirna angay pui motor ani rolin nationalism anboy pui lo ni Swan MZP chu engtika ama asangay don lo ni ina soya zirna le nationalism chu mizo zirlai pol in nga na alungphum ani thule rolkhai taka akalzel theina tura theitopa malaka chu thua soibok MZP President Swan MZP chu political party tello zirlai pol thianglim taknia soin MZP changa chuak to politics sa inmang lo te chu MZP in thana thuk taka inrol to lo turin angena kumin September tha MZP shwai tu thlanna ne zo ta ka khan MZP thianglim na le za omna ti borban tlo om khopin in beina thleng nia soin MZP chu pol za om tak anga akalzel theinan MZP changa chuak to te chu MZP in thana inrol to lo turin angena ni Heti rol hian MZP President Dr. C. Lalremrod at Swan, Zirlai Harsate Chanpui na Tour Student 8 Fund Siam, Antum Tua Soibok. Dr. Silal Remrod at Swan tuna an term thara matsoplian tak zirlai harsate harsat na sutkian na tur student 8 fund dan anduan mek thua soya he sum tlingkhom hi zirlai harsa hostel fee le thlatin fee nei lo te poin an man thei tur ri don thua soya fipek theilo awanga school shanga fipek theilo awanga school shanga exam phal lo te athlenchin thule mark sheet pek chwa lo te po a om chin ti soin heng zirlai harsa da chanpui na tur hian student 8 fund hi siam ani don Naniati. Mizoram po nam chanchin ilawai thak chun zomang. Voinkhan Supreme Court Chuan State Union Territories UT Tetsu Animal Birth Control Rules ABC Sangte Somni Pathum Kalpui Dana Masona report an thelu lo awangin na satakina soisela Court Chuan Mishing le ran nungte ham chat na tur ngai to sungin uiwak vai boy na hi chinfel ani lo chuan sarkar na thoklian ten boy na anma chon theiti avaw khan Justice Vikram Nath Kaishwai Bench, Chuan State UT Zongzong Chief Secretary te chu November ni thuma court ma in lan turin a shat tira huntam tak pek ni ma se complaints affidavit thelu hunson ani chan te atar lang Telangana West Bengal Municipal Corporation of Delhi MCD te chau report thelu thei entity ania hengbial Chief Secretary te hi mimal taka tel theilo turin an chan hima ma se Delhi Chief Secretary chu ala inlan angayani court chuan alungoi lo thua soya August tha changa thathum aliam to nu court chuan alungoi lo thua soya August tha changa thathum aliam to thu soin state te chu ABC rules kalpui dana anma sona report turin antia herosian twal chung pol te chu catch neuter vaccinate release model nuaya shidan le a in thlapung herosian twal chung pol te chu catch neuter vaccinate release model nuaya shidan na le anin thla pungzel tur ve na program kalpui turin ate ani justice Nath Chuan uiwak vaine na inzom thil thleng mek awang hian khovel pumhua pa ram ming chatna ahong mek ti asoi becha hian justice Sandeep Mehta le NV Anjaria te pon tela dan zom lo chungchang hi mitam takin an soi chuaka state official ten he thil thleng chungchanga mi puithu soi an shat le shat lo an zot fia Supreme Court hian he case sumo to hian kolmeka uiwak vai en kolna atana rampum hwa policy siam tumani he thili August thla khan ahwam chin ti zo ania high court changa case kai noi zongzong chu apex court consolidation atan sonvek ani panto chinangin August ni somni pania thupe ka ti chua court chuan Delhi le ache vela uiwak vai tam tak man chungchanga judge pani omna benchin thupe ka siam chu asiam danglama a khawlu tukni in asoi guidelines siam thar hian ABC rules azoma uiwak vai te chu anin thlapung zel tur vena le vaccine pek phalsak ania chumi hnuwa nomna hmuna chhuatir le tur ani
BJP MP le Lemchanthiam Kangana Ranot Chuan kumsang ni somni achanga sangni somni pakhata lo nei tu te nor huai hotlaya kumsom sari pathummi Mahindar Court chungchanga athu soi chungchanga Vuin Khan Bathinda Courta ngaidam adil Courta ainlan nuluka BJP MP hian thuthar theder tu te akomna a complainant pasal nena courta ngaidam adil thuasoi Kor hi district court ta aomlo ranot swat kumsom sari pathummi laka social media a post chupoyati thua soibok mandi changa BJP MP ranot hi koran mingchiat na thu boy thelu chungchanga ven himna khautakara Bathinda court ma a inlan to ani thamasa khan court chuan actorin petition a thelu chuan nol sakto a video conference manga inlan atuma first class judicial magistrate Lagbir Singh Chuan Kangana hi October ni somni pasari khan court ma mimal taka inlan turin alawsha tirto ani kumsom sari pathummi MP laka complaint athelua hian Kangana hian social media platform Xa aposa aming atichiani in asoya Shahin Bakanor huai hotu Bilkis Bano tia diklaw taka asoy baka sangni somni pakhatalo nei tu tenor huai hot tuna farm dan li to te dodal na an nei lai khan hetiang meichia hi cheng za nor huai hot tura lak thei ani thu soibok February sangni somni pani khan Bathinda judicial magistrate chuan thupe ka ti chhuaka Kangana chu court ma inlan turina shatir he thupe ka wang hian alung oilo hle a July ni somni pani khan Punjab le Haryana High Court apana defamation complaint le lower court summoning order chu ti top aphutani High Court chuan petition a hian merit amulawa Anol Saka hewang hian Kangana hian Supreme Court apanani kumin September ni sompani khan Apex Court chuan angin na hi apom dulo anuwa Kangana I ukil chuan hethila special leave petition SLP chu nukir athangta ani kumsang ni somni pali khan lemchanthiam hi lo nei tu tenor huai hot chungchanga athu soi buai thak tak te awangin Chandigarh airport ta mandatory security check ni na CISF constable mi chepakhatin alo beng to ani Myanmar Sipai Sarkarin in Rem na thutlung point panga ati hlotin lo awangin Asian Foreign Minister te meeting chuan Myanmar ram chu tel sunzom lo turin thutluk na an siam October ni somni paruka Kuala Lumpur Malaysia Asian Foreign Minister te meeting ni zo Myanmar chungchang point somni pariat omna declaration ti chwa ania declaration a thupui berte chu Myanmar sipai te hian 5 Asian common principles kalpui konga omzenei takin ma an son lawani chuan Asian summit a hian antel theidon lawa Burma sipai shwai tu te chu anuwa kai noi meeting a antel phalsak ani don lawa politics lama a ai o lo te chu antel theidon ni in an soi Asian Foreign Minister te soi Hauhnar hian Myanmar tharum thona thlengmek le mishing te dana thil omdana anlungoi lo thuan soibok hebaka hian Myanmar hian nakuma Asian chairmanship achel dona ma se tun din hunawang hian Philippines in Myanmar aya Asian chairmanship na athok don ani Russia President Vladimir Putin chuan pathiani khan Burevestnik missile flying Chernobyl ti yaming anwa bok chu hlotling taka enchina ni thuapuang Putin chuan pathiani khan Russia nuclear mangasiam cruise missile thar Burevestnik mipuin flying Chernobyl tia an sha chu final test hlotling tak ani thuapuanga khovela midangin an nei lo thil siam danglam tak ti in a soi Putin hian kumsang ni sompariat khan Russia in Burevestnik missile NATO design SSC-X9 Skyfall tia shat bok chu asiam chuak don ti alo puang to ani Putin a soidan chuan 9M730 Burevestnik hian defense system zong apumpel theani International Institute for Strategic Studies chuan kilometer sing ni thlenga thuk national range munom tak anei bok AFP in Tarlandanin Russia military chief of staff Valery Gerasimov thusoin October ni somni pakhata an enchin nunun ber chumin darkar som panga chungzet azonin athlokani mase he thlona munom takhi Lalthanpuii na upper limit ani lo ni in Gerasimov chuan asoi ngetlat nuclear manga siam engine manga khal ania chu chuan theoretically chuan missile hi unlimited range ape ani missile hi munhlataka po man thei ani ti in Russia military chief of staff Gerasimov chuan asoi Russia sipai ho tu chuan Burevestnik a technical characteristic awang hian engmun la po hum halna sang takne mun laka po chiang taka man thei ani ati
Ministry of Foreign Affairs sa UAE Minister of State Naura Al Gabid Swan Emirates Love India Mega Community Event da thuasoy na hindi chongin at thusoya honga Jabil Parka mipui atithin urhle mi sang tam taklim taka anom laya stage alwalai hian mipui chu chibaya buka tundin huna chuan in ma ka hi choi moi na ani athu soizo a Gulf News in akom na nui chungin chulain moi tak chu atho puitinen phone manga an practice chunjom zela wangin athlang ti asoi thu soi turin mintia tum kaise ho ham tum se piar karte hai ti omzia chu ka mangai cheti na ani Al-Kabi chuan Indian culture ne na anin zob na chu anaw panlai changa chan ani thu asoibok Bollywood movie enin kaselian ani ate katan chuan thumal soinon le soi chwa hi aul sam hle ilo seliana India movie en le hlangai thla in Indian cho eile inin khotlang in rel bol na house athnen in zom na kanei chungchang ka soyani ate hekuna hian India le UAE in chan chat na ril ruput mang akeng tel ani Al-Gabi chuan UAE le India in kara in zom na nghet tak chu in rin tok na in za ton na le thiltum in sem na ain ngati asoibok Al-Gabi chuan namtin na konga Indian mi te chanvo chu lom omati thua soya zirna atanga healthcare thlengin technology atanga arts thlengin Indian professional le chungkwa te chuan UAE a hian kongtin renga anin pek na le an thiam na zongzong nen an tholok le ti asoibok India mi te po in nun an siama kha an choma UAE hlotlin na chanchin siam tua an puibok khati zong kha chanchin thar kan puan thei te chu ani e